Dobar dan, dragi prijatelji. Moje ime je Vladan Gobeljić, a vi se nalazite na kanalu Beskrajno nebo. Naša današnja tema o kojoj ćemo razgovarati je tema slobodne volje. Da bismo mogli da razumemo slobodnu volju, hajde prvo da kažemo šta je to volja. Ako pogledate negdje u neku definiciju na internetu ili negdje po rečnicima, pronaćete da je rečeno da je volja sposobnost čovjeka da upravlja svojom djelatnošću u postizanju određenog cilja. To je bila neka definicija koja po meni baš i ne daje dovoljno odgovora. Meni lično više odgovara drugo razumevanje volje, a to je da je volja sila ili energija koju duša ispoljava da bi prevazišla opiranje materije u procesu postojanja, u procesu kreiranja. Dakle, mi želimo nešto da iskreiramo i nekad sad nije baš ono ja pomislim i to se desi. Nego, stvari deluju drugačije. Ja moram da se još više potrudim, da uložim više energije i ta energija koju ulažem zapravo je moja dodatna duševna energija koja se usmerava u pravcu onoga što želim da iskreiram. Dakle, moja volja, ona daje usmerenje onim mojim spoljašnjim aktivnostima koje ja obavljam. Ali ona se pokreće pomoću mojih misli i emocija koje sam ja upotrebio da bi pokrenuo tu slobodnu volju. Generalno, kod nas među ljudima postoji jedna debata gdje se raspravlja da li postoji slobodna volja ili je možda sve preodređeno i da je sve neka sudbina ili je možda neka treća varijanta u smislu da je jedan deo predodređen, a da jedan deo je naša slobodna volja koju mi možemo slobodno da izrazimo. Šta je istina od svega ovoga? Hajde prvo da krenemo od ove stavke koja kaže da je sve predodređeno, da je sve sudbina. Za neke stvari se zaista može činiti da je tako. Međutim, u principu nije, jer mi imamo puno slobode izbora i puno slobode kreiranja. Ono što se može reći da je predodređeno, kako u Vedama piše, jeste to da je određen broj udaha koji možemo da napravimo za vreme našeg života od ovom telu. Naravno, sad ovdje imamo problem što se tiče reinkarnacije. Neki ljudi veruju u nju, neki ne veruju. Moj lični stav jeste da reinkarnacija postoji, ja sam u onoj grupi koja veruje u reinkarnaciju i to verovanje i taj takav pogled i stav mi donosi mnogo šire razumevanje. Tako da, što se tiče predodređenosti, eto, zanimljivo je da Vede kažu da je naš broj udaha koji imamo u ovoj inkarnaciji predodređen. A sve ostalo manje više je, ajde da kažem, labavo. Nije tako kruto i fiksno predodređeno kao taj broj udaha. Sada, mi želimo da imamo našu ličnu slobodu. A kako se izražava ta naša lična sloboda? Izražava se kroz to da li je nešto po mojoj volji ili nije. Da li sam ja slobodan da radim i da primenim volju na moj način ili nisam. Dakle, na osnovu toga ja percepiram da li sam ja slobodan ili ne. Ali, ono što mi ne shvatamo jeste da ta naša sloboda, sloboda mog delovanja, ona zavisi od onoga što sam ja iskreirao od ranije, od mojih prošlih kreacija. Nekada zavisi od onoga što sam ja iskreirao pre godinu, dve, a mnogo češće zavisi od onoga što sam ja iskreirao u prethodnim mojim postojanjima, u prethodnim inkarnacijama. Jer u principu, šta god da mi mislimo danas, šta god da radimo danas, to je naša kreacija i to stvara neke stvari koje su manje ili više opipljive. Najočigledniji primjer neke kreacije koja je stvorena, a onda se manifestuje znatno kasnije, jeste kada žena zatrudni, a nakon 9 mjeseci rodi dete. Dakle, kreacija je začeta, napravljena je, ali potrebno je neko vreme da se ta kreacija manifestuje, da se dete rodi. Isti princip važi i za ostale naše kreacije, s tim što neke od tih naših kreacija nisu toliko opipljive i toliko očite kao što je situacija kada se dete rodi. I one dođu nakon nekog vremena, to vreme može biti sutra, može biti za mjesec dana, može biti za godinu dana, a može biti u narednom životu. Onda, kada nam dođu te naše kreacije, mi onda opet imamo slobodu izbora, možemo da se pravimo kao da to nema nikakve veze sa nama, ne, to nisam ja, to su neki drugi ljudi krivi ili nešto se drugo desilo, neka situacija, ili možemo da priznamo, kao što neko ko napravi dete pre 9 mjeseci, onda kasnije, obično muškarci to rade, mogu da kažu ne, to nema veze sa tim, ili mogu da priznaju to dete. Ali u principu, mi smo kreatori i kreiramo,
Ali te naše kreacije dolaze sa nekim vremenskim zaostatkom, sa nekim vremenskim rastojanjem koje je nekada duže, nekada kraće. Usled te dužine, usled tog razmaka između uzroka i posljedice, mi imamo osjećaj kao da ona posljedica koja nam je došla, kao da nema nikakve veze sa nama, nego eto, to je sudbina, to je život mi tako doneo, neki drugi ljudi su mi donijeli neke situacije, a ja, što ja nemam nikakve veze sa tim. Naravno, to je u varijanti kada su te posljedice neprijatne za nas. A kada su posljedice prijatne, onda ćemo svakako reći, pa naravno, to sam ja, to meni pripada. Ali šta mi ovdje imamo na delu? Mi ovdje na delu zapravo imamo jedan kosmički zakon, koji je vrlo prost, mi već svi znamo za njega. To je zakon akcije i reakcije. Ako ja udarim pesnicom ovdje, pretpostavimo da je ovo zid, ja sad udaram pesnicom u zid. Sila koju usmeram u ovom pravcu, jednaka je sili otpora koja ide sa druge strane, od strane zida. Što je jača ova sila odavde, jača je sila otpora. Dakle, uvijek postoji neka akcija i reakcija. Ovdje je nama lako da vidimo, jer akcija i reakcija se dešavaju trenutno. I vrlo je lako povezati uzrok i posljedicu. Međutim, kada su one razdvojene, onda je teže povezati uzrok i posljedicu. Ali ne znači da uzroka i posljedice nema, da oni nisu tu. Mi kada nam dođe posljedica, mi obično smatramo da je nešto to što nam život donosi, što nam natura. Ali u principu, mi imamo slobodnu volju. Da, naša slobodna volja jeste ograničena u smislu da moramo da poštujemo neke kosmičke zakone. Ne možemo sad da se ponašamo onako, ajde, baš sve kako ja hoću i baš me briga za kosmičke zakone, baš me briga kako to utiče na druge ljude. Dakle, imamo slobodu izbora, imamo slobodnu volju, ali to ne znači da ta slobodna volja koju mi sprovodimo ne donosi neke posljedice. Ona donosi posljedice. Također, naša slobodna volja je ograničena našim percepcijama i verovanjima. Jer u skladu s onim što ja verujem i u skladu s onim što ja percepiram kakav je svet, kakav je život, ja ću na taj način usmjeravati moju volju i kreirati moje kreacije, a onda u skladu sa tim ću dobiti i odgovarajuće posljedice koje će mi stići na moj račun, da tako kažem. Mnogi ljudi misle da slobodna volja znači da oni mogu da rade bilo šta god hoće, a da pritom ne snose nikakve posljedice. Pa postoji ono što je Aleister Crowley svojevremeno izjavio, čini što ti je volja. I mnogi ljudi se toga pridržavaju kao da nema sutra, kao da nema nikakvih posljedica, samo radi što tebi odgovara i baš te briga za druge. Međutim, ovaj koncept korišćenja i ispoljavanja volje je pogrešan. On vodi u destrukciju. Ono što mi danas gledamo u našem društvu, gdje smo poučavani dugo vremena da možemo da radimo šta god hoćemo, da nema nikakve odgovornosti, eto vidiš onaj se snašao, ovaj ukro, nema veze, ajde i ti, što bi ti bio glup, jel tako, snađi se i ti. Međutim, u današnjem društvu sa svim ovim posljedicama koje se nama dešavaju, mi vidimo gdje to vodi. To se nije iskreiralo preko noći, kreiralo se godinama i godinama, malo po malo, ali onda sada došlo je vrijeme kada postepeno počinju posljedice da dolaze u sve većem i većem broju. Dakle, naša slobodna volja koju izražavamo, ona jeste slobodna, data nam je, ali mi moramo da poštujemo određene kosmičke zakone. Kao što vidimo, pošto nam je dao slobodnu volju, Bog se ne meša u naše aktivnosti. Nije došao pa rekao, nemoj da radiš ovo, nemoj da radiš ono. Dakle, mi zaista imamo tu slobodnu volju i možemo iskoristiti na način na koji mi to želimo. Ali treba da budemo svesni da slobodna volja ima svoje posljedice. I mi moramo da snosimo te posljedice jer je to naša kreacija, to smo mi iskreirali. Jedan od važnijih kosmičkih zakona, mogu slobodno reći jedan od prvih kosmičkih zakona, jeste zakon lične odgovornosti. Sve što mi se dešava, ja sam sam iskreirao. Tako kaže taj zakon. Dakle, sve što se nama dešava, to je naša sopstvena kreacija. Čak i one stvari koje ne volimo. Opet, zašto mi to tako percepiramo da nije naša kreacija, iako ovaj kosmički zakon iznova tvrdi da jeste, zato što postoji razmak između uzroka i posljedice. Ali, iako to može sad na prvi pogled zvučati kao neka onako grozna i tvrdnja, vrlo oštra, vrlo kruta, vrlo nemilosrdna, upravo je to mesto ono koje nama daje našu moć kreiranja nazad. Zašto? Jer ako sam ja iskreirao nešto, a jesam, moja kreacija, pa
Pa čekaj, ajde da kreiram bolje. Ajde da iskreiram nešto što je lepše. Kako kreiram? Kreiram kroz svoje misli, kroz svoja osjećanja, kroz svoje aktivnosti i delovanja. Na taj način kreiram. I u sprovođenju tih mojih misli, osjećanja i aktivnosti ili delovanja, ja imam slobodnu volju. Dakle, u principu manje više mogu da izrazim šta god hoću. Naravno, ako krenem da kršim neke i zemaljske zakone, postoje posljedice. Ali također postoje posljedice i ako kršim božanske zakone, univerzalne zakone, kako god da ih nazovem. Ali, u svakim tim momentima, kada ja imam neku misao ili imam neko osjećanje ili pokušavam nešto da uradim, u tim momentima ja imam mogućnost izbora i u tim momentima dolazi do izražaja moja slobodna volja. Ja mogu da izaberem šta hoću da mislim, mogu da izaberem šta hoću da osjećam i mogu da izaberem šta hoću da radim. Međutim, šta se tu dešava? Posljedice koje moja slobodna volja donosi su dalekosežne i višestruke. One ne samo da utiču na ono što ja kreiram u mom okruženju, nego one utiču i na ono kakav sam ja, kako doživljavam sebe ili kako kreiram sebe kao biće, kako se razvijam kao biće. Jer sve moje te situacije kada primjenjujem slobodnu volju, da iskoristim određene misli, određene emocije, određene aktivnosti, one također utiču i na mene između ostalog. Ne samo na spoljašnji svijet, nego utiču na mene i grade moje neke karakterne osobine. I onda se tako razvijaju neke moje crte ličnosti ili karakterne crte, razvijaju se tendencije, unutar mene razvijaju se stavovi, a onda to dalje utiče iznova kako se ja ponašam, kako se osjećam i šta radim. Dakle, ako poznajemo sve ove detalje, mi onda možemo da imamo mnogo bolju sliku o tome šta je slobodna volja. I da shvatimo da ono što se nama dešava od spolja je naša lična kreacija, ali također i ono kako se mi osjećamo da jesmo u ovom trenutku, da je to također naša lična kreacija, koja nije došla preko noći, već je postepeno izgrađena. Mi smo je gradili. Kako da to bolje shvatimo? Možemo da uzmemo primjer, recimo da imate neku vikendicu i sad imate tamo neku padinu i do te vikendice se dolazi autom. I to je zemljani put. I sada, kada svaki put dolazite do te vaše vikendice, idete autom, prođete jednom, prođete drugi put, prođete 10-50 puta. Što vi više prolazite, sve više se ostavljaju tragovi od točkova na tom putu prilaznom prema vikendici i vremenom dolazi do usecanja tih tragova, taj jedan sloj zemlje se skida i naprave se baš onako udubljenja, kolotrazi. Zašto? Zato što ste puno puta prošli tim autom, tim mestom. Ili sličan primjer jeste također opet kada na nekom zeljenom putu koji ima neki nagib, pada kiša i onda voda se sliva i u početku ta voda pronalazi neke puteve kuda ona ide po tom putu. A onda, kako vreme više prolazi, kako sve veća količina kiše pada, taj put postaje sve dublji. Voda se useca u taj zemljani put, pronalazi svoje puteve i vremenom ostane baš onako, baš velika površina gdje ona ide i pravi useke. Zašto? Zato što je puno energije vode prošlo kroz te useke, a onda svaki naredni put kada kiša pada, voda više ne ide po onim ostalim mjestima, nego je mnogo lakše da ide ovdje gdje je taj usek već napravljen, kuda voda već ide. Na isti način se dešava nešto slično unutar naše duše. Kada mi biramo određene misli iznova, ili kada ulazimo u određene emocije iznova, i unutar duše se prave određeni useci ili kolotrazi ili mesta kuda energija naših misli i emocija radije ide umjesto na nekim drugim mestima. I onda mi tako, kada ponavljamo neke energije ili neke misli, neke emocije iznova, mi razvijamo određene tokove misli i osjećanja. Često to znaju da budu negativne misli i negativna osjećanja. A zatim, kako vreme prolazi, sve mi je nekako lakše, sve više utanjamo u to, a onda još kako vreme prolazi, iz tih misli i osjećanja mi počinjemo da delujemo, dakle to stvara našu aktivnost, a onda te aktivnosti se ponavljaju, pa to onda postane naša navika, a ta navika, kada je već tu, mi već radimo automatski, više ne razmišljamo o novim pravcima djelovanja, radimo automatski po navici, onda to stvara naš karakter,
A onda taj karakter postane kao deo mene, eto, ja sam takav, šta da radim, ja tako reagujem, jel? Ali onda to na kraju stvara moju sudbinu. U skladu sa tim karakterom, u skladu sa tim kako usmeravam moju duševnu energiju, dobijam ono što mi se dešava u mom životu. I također oblikujem sebe kao biće. Bilo da napredujem, bilo da nazadujem. Sve zavisi da li su moje misli i energije usmjerene ka pozitivnim stvarima ili ka negativnim. Dakle, naša slobodna volja je tu itekako prisutna, a mi oblikujemo i sebe i okruženje oko sebe. Iako se na prvi pogled čini da neke stvari izvan nas uopšte nemaju veze sa nama. Ali sve ono što doživljavamo, sve ono što se nama dešava, u svim tim situacijama važi zakon lične odgovornosti. Sve što mi se dešava, ja sam sam iskreirao, potrebno je samo da pronađem način da vidim to, da vidim kako su uzrok i posljedica povezani u mom ličnom slučaju. Kada govorimo o slobodnoj volji, važno je da kažemo da postoje 3 toka izražavanja slobodne volje, ili da kažem 3 nivoa izražavanja slobodne volje. Oni su povezani sa 3 nivoa našeg bića koji postoje u nama. Ta 3 nivoa našeg bića su niže ja, ego i više ja. Šta bi bilo niže ja? Niže ja je nekako onaj najdublji i najskriveniji deo našeg bića, za koga možemo da kažemo da je nedorastao, nezreo, životinski, vrlo sebičan, vrlo okrutan, vrlo pohlepan, koji samo hoće neke svoje ciljeve i ništa ga drugo ne zanima. Drugi su neko koga treba eliminisati, ubiti, skloniti, neko ko jednostavno treba da bude sklonjen sa mog puta. Dakle, niže ja postoji u svakom od nas. To je vrlo skriven deo našeg bića i naravno mi se time baš nije nešto što bi se mogli pohvaliti, jer i onda to skrivamo i od drugih i od sebe. Ali bez obzira što mi skrivamo taj deo, pre ili kasnije on se pojavi i manifestuje u našem spoljašnjem životu. Drugi deo našeg bića je ego. Svesni ego, ovaj sa koga sada mi komuniciramo i pričamo, i mi smo najviše vremena u njemu. Taj nivo našeg bića je, ajde da kažem, nešto manje negativan, ali i dalje negativan. Zašto? Jer ovaj niži ja, o kome smo malo prepričali, on je otvoreno negativan i on ili će biti kako ja hoću, ili ću vas sve pobiti. A ovaj drugi nivo bića, svesni ego, on je više onako folirant, prevarant. Sa tog nivoa ja se predstavljam da sam nešto što nisam. Svi mi stavimo neke maske i onda smo fini i dobri, sve to s polja, tu je kezo duva, smijemo se, jel tako? A ovamo gledamo, a šta tu ima za mene, kako ću ja to da iskoristim, kako ću ja da zeznem ovoga, kako ću ovoga. Dakle, sa ovog nivoa mi pokušavamo da prevarimo druge ljude, da prevarimo život, da prevarimo sebe na kraju krajeva. I treći nivo je više ja. Više ja je onaj božanski deo našeg bića, koji nije zaglavljen u iskrivljenjima kao što su ova prethodna 2 dela bića. Dakle, sa tog nivoa višeg ja, to je ona naša božanska energija, to je ona naša najdublja srž i suština, ono što mi jesmo. Međutim, taj deo nekako je trenutno najviše zanemaren i naš cilj je da više aktualizujemo, da više razvijemo taj deo. Dakle, sa ova 3 nivoa mi možemo da razvijamo i da emaniramo svoju slobodnu volju. Kada naša slobodna volja deluje sa nivoa nižeg ja, to je volja koja deluje onako iz nekog dubokog mesta iz stomaka, kao iz nekih dubokih životinskih, rafinisanih instikata, gde se ja sa tog mesta samo brinem kako da opstanem, kako da preživim, a ništa me drugo ne zanima. I sa tog mesta emaniram energiju slobodne volje, ali ta energija slobodne volje, ona je forsirajuća, ona je pritiskajuća, ona je pod tenzijom, ona je usko usmerena i slepa, ne zanima me ništa drugo i ne vidim ništa drugo, veoma je kompulzivna, veoma je okrutna, nestrpljiva i oduzima mi mir. Dakle, to je nivo slobodne volje sa tog mesta mog bića. Također, ja slobodnu volju mogu da emaniram i iz mog ega. Ali to je ona slobodna volja koja ide iz glave. Znači, sa nivoa glave, tu sam ja intelektualno razumno biće, jel? I ja sad razmišljam šta je najbolje za mene, šta će mi doneti koristi, šta neće, i onda sad, ovo mi je dobro, odgovara, sad ću ja to da sprovedem. I bukvalno postoji energetski tok koji ide iz glave. Ali taj energetski tok je
tok prevare. Znači, ja ću sad nešto da izmanipulišem, ja ću da prevarim nekoga, ili ja ću ovdje ispasti najpametniji. To je energija tipa sve ću vas zajebati. I to će vas tako zajebati i nasankati da vi nećete ni primetiti da sam ja to uradio i još ćete misliti ja sam super. To je ta energija. Dok je ona energija od nižeg ja, energija tipa sve ću vas pobiti, ili će biti kako ja hoću, ili ću vas pobiti. Dakle, energija slobodne volje sa nivoa nižeg ja i energija slobodne volje sa nivoa svjesnog ega, jedna i druga su u principu destruktivne. Naravno, energija slobodne volje sa nivoa svjesnog ega je manje destruktivna, barem na izgled, jer nije toliko otvoreno ubilačka. Međutim, na duge staze ona je itekako destruktivna, jer jedna i druga energija donose kao rezultat krivicu. Mi se osjećamo krivim, a onda usled te krivice posle ne možemo da primimo neke lepe stvari od života koje bi želeli da imamo. Dakle, ova prva dva toka slobodne volje, iz nižeg ja i iz svjesnog ega, se nazivaju samovolja. Zašto samovolja? Zato što to je moja volja i ja u toj volji ne uzimam u obzir druge. Ili ću ih uništiti, ili ću ih zeznuti i zajebati. Uglavnom, moja percepcija je ja naspram drugih. Oni su meni neka prepreka, neka opasnost, neko ko mi ugrožava da ja steknem neke ograničene resurse, stoga ja moram njih da eliminišem ovako ili onako. Zato se i zove samovolja. I postoji ona treća opcija, rekli smo volja iz oblasti višeg ja. To je energija volje koja ide iz pleksusa. Ali ona ima drugačiji kvalitet. Ona je smirena, ona je strpljiva, ona je jaka. Ona radi u principu ono što kaže ona naša narodna poslovica, tiha voda breg roni. Ona je veoma jaka, ali ona nije uznemirena. Ako nešto nije po mojoj volji sad i odmah, jao, pa to je katastrofa, moram to pothitno da rešim. Dakle, ona je strpljiva i postojana. Nije toliko vezana za rezultate kao što su ove prve dve emanacije slobodne volje. Dakle, u ove prve dve to mora biti kako sam ja zamislio, inače je smak sveta. A u ovoj varijanti nije smak sveta ako nije baš sve onako kako sam ja zamislio, ali ja iznova radim u tom pravcu, pa će se stvari manifestovati pre ili kasnije. Dakle, kod prve dve uvijek ima onaj pritisak, mora. Kod ove treće ne mora, nije toliko bitno. Ali u svemu ovome, bez obzira što ne mora, ja nisam pasivan, nisam rezigniran zbog toga, nego delujem u skladu sa Božjom voljom. Odnosno, ova treća volja, volja mog višeg ja, je ono što se naziva Božja volja. A nama često kažu, neka bude Božja volja, s tim što onda mi to interpretiramo, to neće biti moja volja, nego će biti volja nekih drugih ljudi, pa onda nije baš da se to meni sviđa. Ja bi ipak da bude moja volja, odnosno moja samovolja. Ali ova volja koja dolazi od višeg ja, ona je opuštena, relaksirana i na duge staze donosi duboki mir i ispunjenje za razliku od ove prve dve volje. Dakle, to su razlike u tim voljama. Mi, kao jedno kompleksno biće, delujemo sa sva tri nivoa istovremeno. Dakle, kao obično ljudsko biće mi imamo jednu i drugu i treću volju, samo je pitanje procenta u kojoj meri koristimo koju od ovih volja koje imamo. Ali ajde da to malo objasnimo kako izgleda na primjeru. Recimo da želite da napredujete u poslu i sad želite da dobijete neko bolje radno mjesto, je li tako? Međutim, sad to bolje radno mjesto je trenutno zauzeto neko drugi na tom mjestu i on se bori da bude na tom mjestu, a ne vi. Sada, ona samovolja, znači mog nižeg ja i samovolja mog ega, one bi da to nekako izmanipulišu ili da urade nešto da taj tamo nestane, a da ja budem, ono kako kažu, kalif umjesto kalifa. Kao u onom stripu Iznogud, pa onda on stalno pokušava da ubije onog kalifa, da bi on bio kalif umjesto kalifa, tako i mi pokušavamo. Imao sam jednom priliku da čitam taj strip na engleskom jeziku i onda sam shvatio da to is no good, zapravo u originalu znači he is no good, on nije dobar. Na taj način deluje naše niže ja. Šta ono hoće? Baš kao onaj vezir koji hoće da skloni onog kalifa, niže ja sve druge oko nas vidi kao neprijatelje. I to sa onog njegovog unutrašnjeg, nerafinisanog, grubog, životinjskog mjesta, da tako kažem, to je po principu, znači, ili on ili ja.
Moram ga uništiti, moram ga skloniti sa tog mesta. Niže ja kaže, sve ću vas pobiti ili potčiniti. Ako nećete da se potčinite, onda ću vas pobiti. Ubiću nekoga, gurnuću ga niz stepenice, napravit ću nešto da mu se desi, napravit ću mu povredu, otrovaću ga, napravit ću mu crnu magiju, samo da se ta osoba sa tog mesta skloni da bi ja došao. Dakle, to je tendencija nižeg ja. A vi ćete uz vaših sopstvenih primjera primetiti kako je to prisutno u vašem okruženju ili kako nekada u vama pronađete takve sklonosti. Naravno, vi možda nećete dozvoliti da to vaše niže ja skroz izdeluje svoje planove i svoju volju, već ćete reći, joj, vidi, neću to, joj, ali će vam doći nekad misao, joj, ne mogu više da gledam ovoga, ajde crkni, ajde skloni se, ajde nestani gde god znaš, samo mi se skloni sa očiju. To su sve misli nižeg ja i sve one imaju svoju kreativnu sposobnost. To je korišćenje naše slobodne volje kroz taj dio našeg bića koji se zove niže ja. Dakle, tu je u pitanje čista destrukcija i negativnost, otvoreno i okrutno, sve će vas pobiti. Šta bi ego radio u tom slučaju? Znači, ja hoću da dobijem to mesto, naravno, sad, mogu bi ja i da ubijem to tipa, mogu bi ja da se spustim na nivo nižeg ja, ali to ima svoje posljedice, jel tako? Vidjeli ste, kada nekad ljudi ne mogu da izdrže tu energiju, da je zadrže u sebi, nego je puste napolje, onda rade svakakve gluposti, ubijaju jedni druge, pljačkaju, svašta nešto rade. Evo, pogledajte bilo koje novine, otvorite ih pa ćete vidjeti koliko ima primjera korišćenja slobodne volje sa nivoa nižeg ja. Ljudi to trpaju u sebi, trpe, drže neko vreme, ali pre ili kasnije to eksplodira i onda naprave neku glupost. Ne moram da ulazim u detalje, pročitajte bilo koje novine pa ćete vidjeti koliko toga ima takvih primjera. Ali šta bi ego sad uradio u ovoj situaciji vezano za dobijanje boljeg radnog mesta? Princip je vrlo sličan kao i kod nižeg ja. Znači ima da bude kako ja hoću, ali ja ću to sad u ovom slučaju napraviti kroz manipulaciju, kroz varanje, kroz ulizivanje tamo nekome, možda ću naći vezu, možda ću platiti nekome, da me neki ljudi promovišu, jednostavno da se snađem. I danas je to kod nas veoma popularno i sad kad je neko napredovao, eto on se snašao, kako, da li je ukrao, da li je, ne znam, platio nekome nešto, uglavnom on se snašao pa je stekao neki položaj ili funkciju ili novac, bogatstvo, šta god, ali svi ti načini kako se do toga dolazi su kroz korišćenje slobodne volje, ali u principu na negativne načine. Dakle, u ovom slučaju čovjek se kao snađe, jel? U prvoj i drugoj varijanti i sad je on došao na to mesto na kom je želeo da bude. Međutim, to ima svoje posljedice. Čak i u ovoj drugoj varijanti koja nije toliko otvoreno i izrazito destruktivna, međutim, naše misli prevare, naše emocije koje su uključene u tom pravcu, naša slobodna volja koje su uključene u tom pravcu, one svi kreiraju. Svi kreiraju i onda vremenom će nam doći posljedice svega toga. Možda ne odmah, ali kasnije. Naši ljudi to negdje prepoznaju, pa nekad kažu, znaš, sve će to da se desi njegovoj deci. Međutim, postoji jedno iskrivljenje. Svak ima svoju sopstvenu karmu, da tako kažem. Svak nosi posljedice svog delovanja. Tako da deca snose posljedice svog delovanja i nije slučajno što se ona rađaju u određenoj porodici. Ali onaj ko radi tu vrstu negativne kreacije, svakako će dobiti te posljedice pre ili kasnije. U ovoj situaciji kada želimo da napredujemo, na primjer na neko bolje radno mesto, kako bi to mogli da uradimo sa nivoa višeg ja? Dakle, sa nivoa višeg ja, sasvim drugačiji kvalitet energije slobodne volje koju emaniramo. Sa tog nivoa, ja onda imam stav. Ja želim da dam sve svoje najbolje, što mogu. Želim da dam sve najbolje od sebe. Znači i u ovom poslu koji radi, ovih ljudima sa kojima sam okružen, gde god da sam. Ne moram da budem na najvišem položaju. Da, voleo bi, ali nije kraj sveta, nije katastrofa ako se to ne desi. Ili ako se to ne desi jako brzo, kao što bi možda jedan deo mog bića želeo. Naravno, ovo je najmanje popularna varijanta. Ako delujete sa ovog mesta, mnogi će vam reći, vidi, ti si glup, ti si budala, treba da se boriš za sebe, treba da se snalaziš, vidiš kako se drugi snalaze, jel? Ali, u ovom slučaju, mi želimo da dostignemo isti cilj, ali naša sredstva su drugačija, odnosno način na koji koristimo slobodnu volju je drugačiji. I posljedice koje to nama donosi su sasvim drugačije.
Jer ovo treće rješenje je najbolje rješenje, njemu treba možda najviše vremena, ali dugotrajno, na dugoročnom nivou nekom, ono je najisplativije pre svega za nas, jer nam donosi najviše mira i najviše ispunjenja. Donosi nam pozitivne posljedice umjesto negativnih. Jer sve što mi kreiramo, to će nam doći na naplatu pre ili kasnije. Dakle, kroz ovaj primjer vam je možda jasnije da vidite kako mi koristimo slobodnu volju. Isto tu slobodnu volju možemo koristiti u partnerskim odnosima i koristimo je. Mi ju zapravo koristimo u svemu onome što mi radimo ili što kreiramo, sa čime se suočavamo. Kako da izađemo iz ovoga, postavlja se pitanje. Neko može da kaže, pa znaš, eto, ja bi voleo da imam tako snage, da delujem sa tog mesta višeg ja, ali kao da nemam dovoljno snage. Neki ljudi imaju više te snage volje, pa onda mogu da urade nešto, da dostignu neka postignuća, a neki drugi ljudi kao da nemaju. Snaga volje je jedan kvalitet, jedna osobina koja se razvija, kao i sve ostalo što se razvija. Čini se da se nekad neko rodi, pa sad neko ima jaču volju, sposobnost snage volje, a neko ima manju. Međutim, ako je to slučaj, to je sve zarađeno onda od ranije, iz prošle života. To je osobina koja se stiče. Kao što neko može da razvije kapacitet da voli. I onda kada razvije taj kapacitet da voli, to mu ostaje. To je ono što nosi sa sobom. Znate, kod nas često kažu, mi iz ovog života ne nosimo ništa sa sobom. Ne nosimo ništa što se tiče materijalnih stvari, što se tiče kuća, novca i svih tih nekih materijalnih stvari, ali šta nosimo? Nosimo one svoje sposobnosti koje smo razvili. To nosimo sa sobom. E sad, mi možemo da razvijemo kapacitet za ljubav u ovoj inkarnacijom životu, ali možemo da razvijemo i kapacitet za mržnju. Ako odemo u negativnost, ako se prepustimo tome da naša slobodna volja bude dominantno korišćena od strane nižeg ja i od strane ega. Dakle, ono što mi nosimo odavde su te stvari, koje su vrlo važne. I nosimo svoju sposobnost, svoje kvalitete, svoje osobine. Korišćenjem slobodne volje mi možemo sebe da upgradeujemo, da se razvijamo ili da se degenerišemo u nekoj meri na nivou naše duše. Zato je važno da razumemo slobodnu volju i kako se ona koristi. Ako želite baš da budete sigurni da koristite vašu slobodnu volju sa pravog mesta, onda je tu od pomoći sljedeća stvar. Kad god treba nešto da uradite, da budete aktivni u nečemu, postavite sebi pitanje. Koja je moja motivacija? Zašto radim to što radim? Šta želim da postignem? Ili još bolje, koji deo mog bića želi da to postigne kroz to što ja mislim da bi trebalo da uradim i osjećam da bi trebalo da uradim. I onda na kraju uradim. Dakle, kakva je vaša motivacija? Ako je vaša motivacija samo mora, sad i odmah po cenu, da gazim preko mrtvih, onda znate da je to motivacija koja dolazi od nižeg ja. Ako je moja motivacija moram, kako znam i umem, snaći ću se, kupit ću, platit ću, nagovorit ću nekoga, prevarit ću, šta god, onda znate da vaša motivacija dolazi od negativnog dela svjesnog ega. A ako je vaša motivacija takva da, ok, ja to želim, ali moram da uzmem i obzir druge ljude, da idem ka tom pravcu, da zaista platim potrebnu cenu što se toga tiče dostignuća, ali da ga platim onako pošteno, da to bude nešto što se prirodno razvija, bez obzira što postoje drugi ljudi iz mog okruženja koji su tu kao predatori, koji samo čekaju kada će oni da dođu na to mesto, već ja imam svoj kurs na kome istrajavam, to je onda korišćenje slobodne volje u skladu sa božanskom voljom. I to je ono što donosi dugotrajni mir, sreću i radost. Razmislite o ovome sljedeći put kada budete u situaciji da treba da donesete neku važnu odluku. Ili kada vam dolaze određene misli ili emocije. Postavite sebi pitanje, zašto radim ili zašto osjećam ili zašto mislim to što mislim? I šta želim time da postignem? Koja je moja motivacija? Na osnovu toga ćete vrlo brzo vidjeti sa kog mesta dolazi ta energija vaše slobodne volje koja je u tom trenutku aktuelna. Nadam se, dragi prijatelji, da će vam ovo kratko razmatranje na temu slobodne volje biti od koristi. Probajte da je primenite, poigrajte se sa time. Toliko za sada, pozdravljam vas do sljedećeg puta.